Hello there mga ka-LC! So maghimo ta og low carbs peanut butter waffle. Alright, so mao ni ang atong main ingredient, ang atong 100% unsweetened peanut butter. So, maunit tanan ang ingredients, 1/4 cup peanut butter, 1/2 teaspoon baking soda, 1 tablespoon melted butter, isa ka itlog o equal gold. So, isagol na to tanan ingredients. I-mix until silky smooth na ang atong butter. Okay, so once mainit na ang plate sa atong waffle maker, pwede na ibutang sa tunga ang butter. Dili lang nato punon, kay para inigbukad sa atong butter, dili mo awa sa maker. And then, pagtaklob na to ani mo, automatic on ang light indicator. So once mo off na siya, it means ready na haonon ang atong waffle. Alright, so nipalong naman siya, it means pwede na nato abrihon. So gahit siya no, kay naakoy na miss. So before na ako gibutang ang butter, wala na ako brushy o butter or oil. So nipilit siya no, nakabhang ang tunga. So for the second time around, brush na to og butter. So pwede po coconut oil ang inyong ibutang. And then, let's do this in the right way. Okay, so once we're done, takluban padapin kay init. So, safety first. Alright, so naara ang atong waffle. So it's so pretty. And then lami kay siya tan-awon, and then sa personal is so humot kaayo, appealing kay ang baho, appealing yung texture, appealing yung itsura, and the kids will love this. Okay, so atong i-check texture, ang color, so very nice. And impressed kay ko sa iyang result. Not too soft, not too hard, and contented kaayo ko sa result. And inana kagamay sa ingredient no, and then nakuha nato ang inani ka gwapa nga waffle. So nice kay ang texture no. Wow. Then of course tilawan dayon nato. OMG. Alright, super thumbs up. It's so yummy and highly recommended for losing weight, katong naglisod o hinay-hinay wala sa ilang mga cravings. This is a good substitute and balon sa atong mga kids. Thank you so much for watching mga ka-LC. I hope you enjoy our recipe for today. And don't forget to subscribe, share, and like. Amping!